January ni som paruk sang ni som ni paruk ane hey Donald Trump aron tong suak lea he thili NATO te tan chuanin warning ang tluk ane Trump pa hian hetiang thilaron soyawang hian NATO a member te chuanin Greenland-ah hianin sipayan tilut sup mai ani hemi chungchangi he video hianin khomong lawin tuna kan reaction nga lang ama sabera chuan Donald Trump pa hianin hetiang hian ron soya White House and Press Secretary Caroline Levitt pon hetili ron confirm bok ani Donald Trump chuanin Greenland hi engtikong zong po US thunhuaya da hi atum to pani leyatuma a hlotling lawani chuanin sipai chakna manga Greenland hi lak atum ti hi Donald Trump pa hianin aron soi chiang le khop mai ani he thil hi NATO te tan chuanin warning ang tlukani kan ti to khamo ti chuanin apanhina chuan hetiang thil Trump na aron soya wang hian Denmark te le Germany, France, Sweden, Norway, Netherlands ta hianin tuna hianin sipai tamtak Greenland antiluta hengbak a hianin a military exercise kan ti ang thin khamo rampakatin ramdang ron runta se engtin nge a huwa tang hawa an beile theyang khati ang chi exercise te khatuna hianin NATO ram then khatte chuanin an kalpui mek bok ani Denmark lampang po an film khur khop mai ni ti chuanin Greenland Prime Minister hianin hetiang hianin thu chu asiam bok ani US thunhuaya om ai chuan Denmark thunhuaya om kan du zok ti hi asoi chiang viewani hethile hi Greenland Prime Minister hianin du than tur min pe chuni se tuna hianin Denmark thunhuaya om kan thlang zok US thunhuaya om ai chuan tiang hianin Greenland Prime Minister hi ron tong chuak pop maya ti chuanin Denmark an Prime Minister po hianin hetianga US President Donald Trump na pressure aron pe le Greenland lak tumna aron soi chuak hi thil chu lo le thil pom thei mia lo anga ya hetiang hi Trump na tiluyan i chuanin harsat na nasatak i khovel rampum hianin atok chodon ti ang zongin aron soibok ani ti chuanin German lampang po anron lang vele ni heta hian mo tuna hianin Germany lampang chuanin Russia le China te anron len lutuklo na turin Greenland anron len lutuklo na turatan le Arctic tuipui vel anron len lutuklo na turin Germany po hianin heng lampang te po hingai poimo atha ti thu te po kha aron soi a Germany te po hianin asipai te po ka antilut ve thawani ti chuanin France anon lang le French President Emmanuel Macron chuanin tuna hian Greenland-ah hianin France sipai te chu an omreng to ani ti in aron confirm to nge ani ti chuanin hengba ka hianin reinforcements kan ti mo sipai omsa te va puitur khan tuna hianin khomwal tuile boruak mangin khatiang khanin an thei ang khan sipai kha anthon lu bezel thu French President hianin aron soibok ani ti chuan Russia hian hetiang hianin thu chu aron siam vele chia hetianga NATO ram ina sipai anvatir lu tak sup thu hi Russia chuanin alo hreve ani hetianga Greenland atira sipai tam lutuk lo na tuna sipai anvada lu vak tak hi Russia chuanin a hret hiam lo hle a NATO che dan hi aron dem vele le thungani ti chuanin Trump chuan hetiang hianin aron soi vele a US tuna achevat lawani chuan Russia emo China te hianin Greenland hi anron luang anron obedon ani chuwang chuanin US tan hianin hetianga Greenland lak hi apoimo ani achan chu Denmark hianin anveng him zo don lawani ti in Trump chuanin alo soi to nge ani ti chuan Trump hianin Greenland hi lak thia in ring khop maya achan chu Venezuela President Maduro kha anrama azuklu chila azukman kewa he thil hianin Trump hi ati confi mai ani tuna hianin article vurte antuiral meka chuwang chuanin khovela ram sang le ram thil ti theibik te hianin tuna hianin longkal kong le Greenland longkal kong tharte kha aron omdon ani khatiang vur aron tuizela wang khalmo hengba ka hianin Greenland anram leilung ho sakna te kha an ot mani chuwang chuanin Greenland hi Russia te China te US te heng hianin an hutai mai ani ti chuanin Greenland le Denmark te chuanin he Greenland hi shal tura chop chhuwa po ani lowa tin US ina hetianga adu duwa aron lak thei po ani lo tin thuan ron suwa chiang le khop mai ani ti chuanin tuna hianin France atang hianin sipai som panga velan omeka Germany atang in sipai som pathuman omeka Norway po hianin sipai chete Norway pon sipai chete an tira Sweden pon sipai tamwak lawan tira chuanin Denmark chuanin
sipai an tir nual bokan hi chuanin Canada le Finland te pon sipai tir an tuma tunai hianin United States te chuanin kum sang ni som ni parubi ka hi chuanin sipai an tir lut bel lawani empon ni se United States te hi chuanin Greenland hianin sipai hi za som nga vel hi chu an nei sa ve hrim hrim ani mo khatiang kha sipai an tir lu dan chan chin ania ti chuan heta kan hriat le tur chu soitangin Greenland hi local kong poi mo lutuk turte le sipai tana base mun poi mo lutuk turania khawa khanin tunai hianin ram thil ti thei khan anin chu kan ti to ha chuan Donald Trump hianin a president masak zok khan kum sang ni som pakwa dei to khan Greenland hi le adu thu hi alo soi chuak to ni a rei to nio kum sang ni som pakwa dei to khan kum sang ni som ni parukani ti chuan heti aron president le nuwa thil chi sang an boi pui zo chong nu hianin kum sang ni som ni paruka hian tiang hianin Trump hianin NATO hi le adu thu kha aron soi vele bok ani amaro chu thil pakhat kan hre tur chu NATO ram sang in hetianga Greenland-ah SIPAI te US laka inven himna tura an tirlu mek lai hianin ram pakhat chuanin SIPAI atirlut vedu mi lawa chu hre thei china chuanin Poland ani hethilina alan tir chian deuh pakhat chu NATO te chu tang ho turan nia amaro chu ram pakhatina hetianga Greenland-ah SIPAI atirlut vedu lo hian en tir chu NATO te po hi engmen chena chuanin thok hoin han tang ho thin ma se an chung rila tak chuanin engemoni han khi chu a om ve deuem oti thei kha ani ka khathil pakhat kan rilruwa kan von reng turani hetil hi Russia le China te an ron dem na chan chu US hi chet khal te po an tum te po ani thei mai theia khatiang kha ani le khati zong kha tun tum news ta da kan han ri kan report le thei chu ani video le kan in mule theu don ani